ngelinye ilanga ngakhuluma la nenye insizwa yasenquthe ethelezini, insizwa yasenquthe ethelezini. Uyazi ukuthi esinye isigameko angazi into ngizoyichaza kanjani, kodwa sike senziwe into encane nje, i-turning point yakho ibancane ivele kwenzeka isiphihli. Khona insizwa yasethelezini enganginayo incomo, yayihlala ikhala njalo ngokuthi icala yalibophayo imeda yokubulala umuntu, icala nje labophayo elemeda. Uthi ngangihlalele ekhaya ngilele nje kusemini yantambama, uthi ngilele ifoni yakhe popo waphatha popo ngalesa sikhathi. Uthi ifoni yami ilokhu ithi ngebattery ilokhu ibaniza, kusho ukuthi isithi battery low, yabona. Uyakhumbula lamafoni akudala kwakuthiwa ufuna uyilungisa izicishe eqala bese uyayicharge, ngoba muka yicharge isene battery senama-bar, muka yicharge senama-bar, mhlawumbe senama-bar amabili uyayibulala ibattery yakhona, yayifake vele. Uthi ngilele la ngilinde ukuthi ifoni yami icishe bese ngiyoyicharge. Uthi nje ngilele ngilalele nje ngilinde ukuthi ifoni yami icishe bese ngiyoyicharge. Uthi kwafona enye insizwa azwana nayo yangakubo, yambuza uthi ukuphi, wathi ngila ekhaya, sithi hey angudlule ngikuthathe phela khona la esakhona, kanti sekuyokwenzeka icala. So ihlala ikhala ngokuthi yazi ukuba ifoni yami yavila yacisha, ukube nje ifoni yami yavila yacisha ngesikhathi ilokhu ithi battery low, ithi ngaba ngikho ejele mina. Njalo ihlala ikhala ngalokho, ithi hey yabona nje ifoni yami ukube yacisha ngebhadi ngidonsa live, ithi nje ifoni yami ukube yacisha ngaba ngikho ejele, ngoba wayezothi uyangifonela lo engangitholi vele ngoba umuntu wemoto wayengekeze ekhaya ifoni yami ingangeni. Uthi nje ifoni yami futhi ayikho inamba yasekhaya enayo, uthi ifoni yami ukube yacisha mina ngaba ngikho ejele. So uyabuka ukuthi incane i-turning point ifika ibe incane.